Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Sportsko srce na regionalnoj televiziji Pirot. Pozdravi svim ljubiteljima sporta širom Srbije koji nas prate putem SOS Plus kanala. Navikli ste ponedeljkom pregled sportskih događaja od vikenda, naravno i prethodne nedelje. Ovog ponedeljka govorimo između ostalog o Evropskom prvenstvu, o atletici za paraolimpijce, zatim o fudbalu, ženskom fudbalu, košarci. Najavljamo 62. finale Kupa Pirota u fudbalu. To su teme. Gost, kapiten fudbalskog kluba Radnički, Filip Tolić. Ostanite uz nas, idemo na džingl pa govorimo o velikom uspehu naših paraolimpijaca na Evropskom prvenstvu u Berlinu. U Berlinu, Nemačkoj, juče je završeno Evropsko prvenstvo u atletici za seniore paraolimpijce. Veliki uspeh naših reprezentativaca. Zaista, kako mnogi kažu, nismo očekivali ovakav uspeh. Bilo je tu i Piroćanaca u sastavu naše reprezentacije. Ako kažem da je Srbija sa 13 osvojenih medalja u generalnom plasmanu zauzela visoko 17. mesto, onda vam je jasno zašto kažem da je to istorijski uspeh. Do zaključenja ove emisije naša delegacija još nije stigla iz Berlina, tako da će biti prilike da razgovaramo i sa Saškom Sokolovom, ali i sa Nemanjom i Stefanom Dimitrijevićem, koji su na najbolji mogući način reprezentovali i Srbiju i Pirot, jer ja kažem, oni su bili predstavnici našeg grada na tom takmičenju. Saška Sokolov, naravno Piroćanka, nekada najbolji strelac druge lige u rukometu, eto sada sjajna paraolimpijka. Stefan Dimitrijević i Nemanja su poreklom Piroćanci i čestitamo i njima. 3 bronzane medalje su praktično stigle u naš grad. Mi se ponosimo Saškom Sokolov. Najpre gledate takmičenje u bacanju koplja gde je Saška Sokolov osvojila bronzanu medalju. Najbolji rezultat u 6. seriji bio je dovoljan za tu bronzanu medalju. Saška, čudo od sportiste, eto, polako se prilagođava ovoj disciplini. Znate da ništa nije slučajno, bila je 7. na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru i pošto ima, mislim, samo 23 godine, njena karijera zaista ide uzlaznom linijom uz Veliku Britaniju. Eto i zastava Srbije na tom pobedničkom postolju. Saška Sokolov prezadovoljna. U petak je trčala trku na 100 metara, sada ćete videti i te kadrove. Šteta, sjajan finiš Saške Sokolov, činilo nam se u jednom trenutku da može i tu makar do bronzane medalje, odlučivale su stotinke. Šteta, kažem, to je nemoguće onako primetiti okom, ali Saška Sokolov je na kraju morala da se zadovolji 4. mestom. U sportu je to nekako najteže pomiriti se s tim, ali smo zaista ponosni nastupom Saške Sokolov na ovom prvenstvu Evrope. 1 medalja, 1 4. mesto, svaka čast njoj. Naravno da pomenjem i Željka Dimitrijevića koji je doneo i zlatnu medalju u Srbiju. Nemanja Matijašević, Stefan Dimitrijević, Nemanja Dimitrijević, Draženko Mitrović, Ivan Cvetković, Druško Sretenović, Miloš Mitić, to su osvajači medalja za Srbiju. Nadam se da nekog nisam zaboravio. Kažem, do zaključenja ove emisije nisu još stigli u Beograd, ali verujem da će biti organizovani prijem za njih, kako već dolikuje. Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, im je čestitao na zaista ovom velikom uspehu i neka samo tako nastave, a mi
naravno jedva čekamo da se Saška vrati u svoj Pirot. Idemo na džingl, toliko o paraolimpijcima, o našoj reprezentaciji Evropskom prvenstvu u Berlinu, a posle džingla naš i vaš gost Filip Tolić, kapiten fudbalskog kluba Radnički. Beli su u drugom kolu Srpske ligi Istok pobedili na gostovanju u Boljevcu ekipu Rtnja sa 1:0. Kao što sam obećao, poštovani gledalci, u nastavku govorimo o fudbalu. Naš i vaš gost Filip Tolić, kapitan Radničkog. Filipe, dobrodošao u naš studio. Hvala, bolje vas našao. Ja kažem, gostovanje se zaslužuje. Trener Aleksandar Kuzmanović je naravno iskoristio taj jedan slobodan dan da ostane kod kuće i kada sam pitao ko bi trebao da gostuje, rekao je svakako Filip Tolić. Filipe, nije vam bilo lako nakon onog prvog kola, nekako pirotska publika takva razmažena, odmah brdo kritika, nezadovoljstvo. Eto, vi ste smogli snage i na jednom teškom gostovanju, moram to da kažem, u Srpskoj ligi nigde neće biti lako ni zbog terena, ni zbog onako naoštrenih domaćina, pokazali da ste pravi, pobedili minimalnim rezultatom. Pa ajmo neki detalje utakmici u Boljevcu. Pa jeste, zaista jedna veoma teška utakmica na teškom i vrućem terenu, slobodno mogu da kažem, gde će teško neko dolaziti do bodova. Stvarno ekipa Boljevca iskreno malo me iznenadila, jer nisam očekivao jedna kvalitetna, dobra ekipa, sigurno u samom vrhu Srpske lige Istok i kao što ste rekli, jedna zaista prava onako prvenstvena utakmica sa dosta borbe i na kraju, slobodno mogu da kažem, zaslužena naša pobeda. Možda pred kraj smo mogli da kaznimo sa još jednim golom, ali najvažnije su 3 boda. Naravno, najvažnije na tom psihološkom planu, eto, debitovao i mladi Vučetić, posrećilo se, dao gol, na vreme ste otvorili rivala, a ja to volim da kažem, sada će protiv Radničkog svi igrati kao da im u goste dolaze Zvezda i Partizan. Pa tako je, to je uvek tako kad dolazi Radnički Pirot, svi imaju, da kažem, duplu motivaciju, ipak je to za ovaj stepen takmičenja klub sa velikom i tradicijom i zaista ime. Naravno, trener je pohvalio sve momke, funkcionisale su sve linije, sam kažeš, na kraju ste mogli do ubedljivije pobede. Čini mi se da još malo škripi u toj realizaciji, u špicu. Pa dobro, sigurno da ima onako još prostora tu za napredak, ali ono što raduje da evo u 2 utakmice nismo primili gol, praktično nam protivnici nisu ni stvorili neku ozbiljniju šansu i onako u igri smo dominantni, a završnica će, nadamo se, doći kroz kolo 2, da ćemo to dići na viši nivo i da će onda sve da bude onako. Naravno, fudbal je timska igra, pritisak i na vama. Eto, kažem, ovde ste na vreme postigli gol, posle igrali mudro. Čini mi se da će biti naročito teško u Pirotu, gde će svi, što se u žargonu kaže, pokušavati da parkiraju autobus, pa šta urade. Pa tako je, mislim da je utakmica protiv Trstenika pravi pokazatelj kako će ekipe igrati u Pirotu sa 11 igrača na 30 metra od svog gola, pa treba probiti taj bunker što pre. Ja kažem, iz prve, druge šanse kad se postigne gol, posle je puno lakše, te ekipe moraju malo da se otvore, što se kaže, i već je puno lakše i da se igra i da se osvajaju bodovi. Tako je, Rtanj se naoštrio ovde, onaj dobar rezultat u pripremnom periodu, kao da im je dao krila, informacije koje ja igram, publika, ali jednostavno je to tako mnogo i uvreda na račun i vas igrača i onih Piroćanaca koji su bili tamo, ali niste dali da vas ni to pokoleba. Pa jeste, zaista jedna onako vruća atmosfera na malom nekom terenu, ali mislim, Bože moj, to je fudbal, navikli smo u ovoj ligi na gostovanjima da se takve stvari dešavaju. Naravno, Srpska liga je takva, ali mi verujemo u vas, verujemo u ovu ekipu, iako eto, ona još nije kompletirana,
neću naravno tebe kao igrača da pitam o kadrovskim problemima, bit će vremena kada dođu predsednik ili trener, ali eto polako se situacija popravlja, Vučetić je već debitovao, stigao još jedan mlad talentovan igrač, Ćirković iz Niškog Radničkog. Tako je, pa ekipa se polako formira, već mogu da kažem da je to onako 90% ekipe je već formirano, čeka se možda još jedan igrač i mislim da će to biti zaista jedna vrlo kvalitetna ekipa. Ćirković je bonus igrač, Tako, napadač da. ako se ne veram. Pa onako krilni igrač. Ili igrač, nije tajna, verujem da i vi igrači pričate, čeka se Jaca Stojković, čime bi zaista u špicu i tim iskustvom mnogo dobili. Tako je, čeka se da se reši njegova situacija na Islandu i mislim da će to za nekih 10-15 dana da se završi to. Odbrana i onako dobra, iskusni igrači, vezni red, eto, pokazalo se da možemo da računamo i na Davora Petrova. Čini mi se da polako ulazite u onu formu da je ipak tu trebalo naredno kolo, ovde nam dolazi Jagodina Tabane, jedna ekipa koja je nastala fuzijom, naše ambicije se znaju. Pa ne, to nije tajna, mi u svaki meč ulazimo da pobedimo, naša ambicija je jasna i od toga nećemo odstupati. Filipe, mnogi su komentarisali, kažem, nažalost, posle tog neuspeha, da li je neuspeh odigrati nerešeno, fudbal je to, atmosfera u ekipi, čini mi se da je sve to na onom željenom nivou, pravnički stabilan klub i kada su neke obećanja uprave prema vama igračima, da se to ispunjava, čini mi se da tu ne treba da brinemo da sve funkcioniše kako treba. Tako je. Što se toga tiče, zaista Radnički Pirot je, slobodno mogu da kažem, u samom vrhu srpskog fudbala, ne srpsko-ligaškog. Što se tog odnosa tiče sa upravom i njihovih obaveza prema igračima i obaveza igrača prema njima. A u vezi atmosfere, zaista posle onog nerešenog rezultata protiv Trstenika, atmosfera se uopšte nije poremetila, jer mi smo svesni svojih kvaliteta i svesni smo da treba da radimo samo ono što stručni štab od nas traži, da će rezultat doći kao što je došao u Boljevcu, kao što će, nadam se, doći i sad u nedelju protiv Jagodine i naravno, treba gledati samo u svoje dvorište. Ja ću, poštovani gledalci, sada pročitati rezultate, pa ćemo prokomentarisati to sa Filipom. SFS Borac Car Konstantin 1-1, Radnički Svilajnac Zaplanjac 0-1, Jedinstvo Bošnjaca i Dubočica 6-0, Radan Pukovac 1-0, Sinđelić Jedinstvo Paraćin 2-0, Trstenik PPT Budućnost Popovac 1-0, Tabane 1970, Moravac 0-3 i Temnić Dunav 1-0. Filipe, čini mi se očekivani rezultati, ali eto, kako ti komentariš ovo drugo kolo, tek je početak prvenstva, rano je donositi zaključke. Pa, uglavnom očekivani rezultati, malo sam iznenađen ubedljivim porazom Dubočice, ali sad ne znam da li je to snaga Bošnjaca ili je Dubočica još onako u fazi formiranja tima, ali iskreno nisam očekivao tako visok rezultat. Eto, ja sam iznenađen, Zaplanjac, dobro, Temnić, Moravac, to su neki najavljivali. Pretpostavljam da se slažeš sa mnom ono što sam rekao, da se vi ne obazirete na snagu rivala, da gledate samo sebe. Tako je, gledamo sebe i idemo utakmicu po utakmicu i nadamo se da ćemo na kraju doći do svog cilja. Cilj je ekspresan povratak. Normalno. Dobro, da najavimo naredno kolo, rekoh Jagodina, nedelja, mislim da je u 16:30 utakmica, ali već ćemo informisati o tome. Hoće li Ćirković imati pravo nastupa, hoćete li moći da računate na najjači sastav u ovom trenutku? Stiče pravo nastupa Ćirković i mislim da, bar što se trenutno ovako tiče, nema povreda, nema nikakvih kadrovskih problema, mislim da ćemo biti najspremniji u nedelju. Naravno, pobeda je jedini očekivani ishod. Naravno, to. Filipe, hvala. Ja verujem da će sve to doći na svoje mesto. Nema razloga da, eto, navijači belih
prerano donose zaključke, verujem da će sve to biti u redu, momcima je potrebna podrška, znate, u ovoj sezoni slobodan ulaz, ne treba to da bude nikakav motiv da dolazite na stadion, treba dolaziti zbog Radničkog, ipak je to institucija u ovom delu Srbije i ja se nadam da ćemo se na kraju svi zajedno radovati. Filipe, hvala najlepše na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Ostajemo u svetu fudbala, zona Jug, znate da Pirot ima 2 predstavnika, Pirotski okrug 3 predstavnika u ovoj ligi, odigrani su takođe kao i u Srpskoj mečevi drugog kola i najpre idemo snimkom na utakmicu koja je odigrana u Pirotu, Ilija Pejčić Lika to zabeležio, Pirotsko jedinstvo dočekalo je jednog od favorita za plasman u viši rang, za najviši plasman, ekipu Vlasine. Molim režiju da vidimo taj snimak, jedinstvo u žutoj opremi, gosti iz Vlasotinca u plavo i posle neočekivanog poraza na domaćem terenu došli su u Pirot da se vade, ali moram da kažem da je jedinstvo zaista očitalo pravu lekciju u prvom poluvremenu. Jedinstvo ima jedno od najmlađih ekipa u ligi, istina, imali su i gosti svoje šanse, ali vidjet ćete šta su Novomalci promašivali. Ovo je najpre pokušaj Pešića, pa sjajan udarac Petkovića, pogledajte kako je odbranio Goran Stojanović, golman Vlasine, zaista spasio siguran pogodak. Gosti su se opredelili za kontranapade, ovo su njihovi pokušaji, uglavnom udarcima. U prvom poluvremenu u špicu igrao iskusni Igor Jović. Ovde pogledajte šansa za Luku Filipovića, pa ponovo Luka Filipović, velika gužva, Pešić, 3 neverovatne prilike u jednom napadu za jedinstvo, nisu domaći uspeli da sprovedu loptu u mrežu. Ovde je odlična intervencija Nemanje Đorđevića. Onda pogledajte ovu kontru, 3-1, Krstić, Pešić, levo, desno Jovanović i na kraju ni udarac, niti asistencija. Zaista jedinstvo ima za čim da žali, igrali su, vidite i sami, lep pršavo, uglavnom sve klinci prošli školu fudbalskog kluba Radnički, jednostavno im nedostaje iskustvo, ponovit ću još jednom, Novomalci imaju najmlađu ekipu u ligi, vidjet ćete kako se razvijela situacija, gosti su na kraju se pokazalo to umeli da iskoriste, ovo su bili detalji iz prvog poluvremena, jedinstvo bolje, tako je počelo i u drugom, više od 200 gledalaca na toj utakmici, naravno sve veće interesovanje za te manje terene. Onda pogledajte ovaj prodor Pešića kao brzi voz, potpuno prazan gol, promašio je Jovanović, Dimitrij Jovanović. Pešić majstorije, nije mogao sam, moram da priznam, videli ste i u ovoj situaciji protiv trojice protivničkih igrača, jedinstvo je napadalo sve do 60. minuta, ovde je jedna sumnjiva situacija, sudija Ninić iz Vranja nije pokazao na belu tačku, međutim u sledećem napadu prodor Luke Filipovića, momak koji nije igrao na poziciji centarfora u mlađim kategorijama, Pejčić je sigurno izveo 11-terac i jedinstvo je povelo sa 1-0 u 58. minutu. Jedinstvo oslabljeno bez Ilića, Mladenovića, najviše nedostaje od centarfor Nikola Đorđević, dvostruki strelac u prošlom kolu i onda jedan prekid na 40 metara, tamo je loptu glavom zakačio Stanković i sproveo u mrežu. Radost domaćina trajala je samo 3 minuta, Vlasina je tako stigla do izjednačenja. Moram da priznam da su od tog trenutka gosti preuzeli inicijativu, uglavnom ovim visokim loptama iz prekida ugrožavali su Nemanju Đorđevića, ovde je Stanković pogodio, vidjet ćete i to za koji trenutak, stativu. Jedinstvo takođe imalo svoje šanse, prodor Lilića, pa Pešić, ponovo njegove majstorije, međutim, kažem, nije imao saigrač u napadu koji bi razumeo njegove asistencije.
a pogledajte šta je radio protivničkoj odbrani, ovde pokušaj Manića, brani to golman Vlasine, pa ponovo Pešić, još jedan prodor, još jedna njegova majstorija i onda asistencija do Mančića, njegov pokušaj 16-terca preko gola i ovde drugi žuti karton za protivničke igrače i onda gol u zaustavnom vremenu u 93. minutu Đokić postiže prelet gol za pobedu gostiju. Da čujemo izjave dvojice trenera posle susreta. Bojane, šteta, 70 minuta ste bili bolji, vodili, na kraju, eto, da ne kažem dva jeftina gola, ali, eto, dešava se to u fudbalu, imamo najmlađu ekipu u ligi, pa vaš komentar. Veoma težak, da kažem, trenutak, zadnje minute pribiti gol protiv Vlasine, mi smo znali kakva nam ekipa dolazi, sasvim solno, mislim da smo im možda, kao što ste rekli, 70 minuta parirali, ne samo parirali, bili bolja ekipa, imali 5 zicera, nismo dali protiv takve ekipe kad se iskoriste ovakve šanse, eto, to je nepisano pravilo u fudbalu, desilo se i nama. Videli smo da bez Nikole Đorđevića jednostavno mi drugog napadača nemamo. Ja sam siguran da je on bio ovakve zicere sigurno bi realizovao barem 2 od tih 5 koliko smo imali. I sasvim bi drugi rezultat bio. Siguran sam da se nismo obrukali, najmlađa ekipa i jesmo, možda smo platili danak na iskustvu, parirali smo im, možda pokazali, ne možda, nego siguran sam da smo dobrim delom bili i bolja ekipa, nismo dali golove. Iskustvo na kraju presudilo, jedan šut na kraju i eto, imamo jedan problem, znači u tim prekidima očigledno najniža smo možda i ekipa u ligi i tu imamo problema, ali bože moj idemo dalje. Ovo neće sigurno da nas uzdrma, to sigurno znamo ko nam je došao, mogli smo da izvučemo rezultat da bude još bolje za nas, međutim ovako idemo dalje, spremamo narednu utakmicu i to je to. Gospodin Nikoliću, sve čestitke, fudbal je to ono što ste izgubili u prošlom kolu, eto vratilo vam se u Pirotu u posljednji minutu komentar utakmice. Baš tako, sve ste rekli tom rečenicom. Nisam zadovoljan sam jedino rezultatom. Peh za peh, evo vidili ste Bolis zadnjih 15 minuta kad je ušao. To je sasvim druga igra kad su ušli Stamenković i Đokić, to je totalno druga ekipa. Fudbal se ne igra bez dubine. Fudbal se igra sa dubinom prema napred, mi to nemamo, nismo imali adekvatne izmene. Nismo mogli, u drugom problemu kad sam pustio, promenili smo formaciju, očito da jedinstvo u formaciju koju sam zadnjih 30 minuta promenio 4-2-4 blok. 4-3-3 nije se snašao, odnosno na prvu, to je, napali smo na 16, 2 poteza, 2 gola. Kažem, zadovoljan sam samo rezultatom, igrom ne, za razliku prvo da sam igrom bio zadovoljan rezultatom ne. Mora da za ovih 2 dana dovedemo makar još 2 igrača, 3 u rotaciji. Ako nemamo prvi 11, ako jedan ostaje, to nije malo razlika, to se osjetio ogroman nedostatak. I ako mi hoćemo za nešto više, ako nam se ukaže šansa, mi to moramo dovedemo na ovaj način, ovako ne. Sve češće jedinstvo na korektnoj i korektnoj borbi. Nemo šta gostoprimstvo, sve okej. Eto, čuli ste Bojana Panajotovića i gospodina Nikolića, trenera Vlasine. Šteta, ali fudbal je to, ume zaista da bude surov, videli ste i po šansama, međutim samo se golovi računaju i tako je to. Surovo je kažnjen i Tanas Korajić, nažalost imao svoje prilike, vodio, neki kažu do 96. minuta, razgovarao sam i sa trenerom Milanom Tošićem, jednostavno kratak teren, neće biti nikom lako u Gornjoj Stopanji, jednostavno Tanas Korajić nije iskoristio svoje šanse, poveli su golom Luke Vasova, ali nisu izdržali do kraja, naravno i ovaj bod je veliki kao kuća. Mi smo danas razgovarali sa Lukom Vasovim koji je strelac tog gola, klinac koji se vratio u pirotski fudbal, igrao u Sopotu prošle godine. Eto i još jedno pravo pojačanje za Tanas Korajić, čućete kakvo je njegovo viđenje te utakmice i kakva je atmosfera u fudbalskom klubu Tanas Korajić. Zonaš iz Pirota Tanas Korajić bio je na domak pobedu u Gornjoj Stopanji, nažalost u praktično 95. minutu u zaustavnom vremenu. Primili ste gol, Luka Vasov, strelac za Tanas Korajić, jedan od boljih u timu. Luka, najpre tvoj komentar utakmice. Pa, evo ovako, primili smo gol
bio je 95. 6. ne znam nija koji, bukvalno je svirao odmah posle gola i ostaje žal naravno, bukvalno posljednja sekunde meča. Imali smo vođstvo, imali smo igru, borbenost je bila na visokom nivou, mogu da čestitam igračima i svima na žrtvovanju i na borbenosti. Nažalost nismo iskoristili neke druge šanse da ranije rešimo meč i na kraju smo dozvolili u zadnjoj sekundi da izgubimo, tako reći, 2 boda. Stopanje jedna nezgodna ekipa, teren manjih dimenzija, na gostovanjima nije lako. Pa tako, ja mislim da će ostale ekipe imati dosta problema i retko ko će uzimati bodove. U svakom slučaju 2 gostovanja, 4 boda, kakvi su komentari, da li su trener, ljudi u klubu zadovoljni? Tako, pa svi su zadovoljni, sa 2 gostovanja, 4 boda nije ni malo loše. Tako, svaki bod sa gostovanja je dragocena, kući trebamo sve da pobedimo i tako nastavljamo dalje. Povratnik si ovaj pirotski fudbal, vratio si iz Sopota, bilo ti je važno da igraš, pretpostavljam da si zadovoljan. Tako, pa došao sam ovde da skupljam minute, da pomognem ekipi za ove ambicije koje imaju, to je viši rang i mislim da ćemo uspeti u tome, nadam se. Navikli smo da te gledamo na poziciji beka, sada stara pozicija i odmah gol. Pa tako, nadam se da će biti još bolje, vratili su me na desno krilo i tako mi. Dobro, u narednom kolu dolazi budućnost iz Orašja, sve sem pobede na domaćem terenu bio bi neuspeh ili je rano pričati o tome? Tako je, sledeće kolo budućnost iz Orašja, pa mislim ako pružimo onu našu igru i borbenost bude na nivou na kojem je bila bar ove 2 utakmice, mislim da neće biti problema i da ćete stići do pobede. Tako je. Poziv za navijače, nedelja u 11 sati. Tako je. Evo sada iz svih ostalih rezultata drugog kola, treći predstavnik Pirotskog okruga, Balkanski iz Dimitrovgrada, poražen je u Medoševcu od Mladosti sa 3:0, a ako su moje informacije dobre, Balkanski igrao sa 10 igrača, imaju velikih kadrovskih problema, pokušavaju da do kraja prelaznog raka angažuju nove igrače, šta se tamo dešava, biće prilike da pričamo o tome, u svakom slučaju ubedljiv poraz u Medoševcu. Ostali rezultati, budućnosti u Orašju savladalo Mladost iz Bosilegrada sa 3:1, OFK Niš Jablanica takođe 3:1, Vranjska Banja Brzi Brod 1:4, Sloga Pčinja 1:1 i Morava Pusta Reka 1:1. Na tabeli OFK Niš jedin ima 2 pobede, 100% učinak, Pusta Reka, Tanas Korajić i Morava po 4 boda, slede Mladost, Medoševac, Jedinstvo Spirota, ostale ekipe sa po 3 boda. U narednom kolu sastaju se Vlasirno Jedinstvo, Gornje Stopanje, Pusta Reka, Jedinstvo Pirot, Pčinja, Morava, Balkanski Sloga, OFK Brzi Brod, Mladost, Medoševac, Jablanica, Vranjska Banja, Mladost, Bosilegrad, OFK Niš i Tanas Korajić dočekuje, čuli ste od Luke Vasova, u Matineu, nedelju 11 sati, ekipu budućnosti iz Orašja. Još malo govorimo o fudbalu, velika gospojina u Pirotu je slava grada, naravno tradicionalni pirotski vašar, a po tradiciji na taj dan igra se i finale Kupa grada, 62. ciklus, jedno od najstarijih takmičenja u ovom delu Srbije, posle polufinalnih susreta. U finale 62. Kupa grada plasirali su se Senjak pobedom 4:1 u Petrovcu protiv Padeža i ekipa Vladimir Durković koja je sa 2:0 savladala na domaćem terenu Jermu. Ekipa Durkovića brani ovaj trofej. Danas upriličena konferencija za novinare, najavljen taj susret, da kažem da će naravno naša televizija u želji da popularizuje te takozvane male terene prenositi tu utakmicu sutra 16:30 na gradskom stadionu, na stadionu Dragan Nikolić u Pirotu. Igra se taj meč, finale, u predigri se sastaju fudbalerke Pirotskog jedinstva i Zemuna. U 62. finalu Kupa grada u fudbalu igraće Vladimir Durković i Senjak. Branilac trofeja ekipa Durkovića pobedila je u polufinalu Jermu sa 2:0, a Senjak u Petrovcu ekipu Padeža sa 4:1.
Najavljujući finale, predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić istakao je da možemo biti ponosni na ovo takmičenje koje ima zaista dugu tradiciju. Takmičenje na koje smo mi svi u Fudbalskom savezu grada Pirota, ali mogu slobodno reći i u Fudbalskom savezu Srbije tekako ponosni, pošto je ovo 62. finale Kupa grada Pirota, jedinstveno takmičenje koje se u kontinuitetu održava punih 62 godine. Veliko mi je također zadovoljstvo da pozdravim i finaliste ovogodišnjeg Kupa grada. Ove godine Kup grada Pirota okupuje 16 ekipa, što je najveći broj u posljednjih nekoliko godina, što je pokazalo izuzetno veliko interesovanje, a to je rezultat rada Fudbalskog saveza grada Pirota, ali eto, ja stalno koristim priliku da se zahvalim i svim ljudima koji vode fudbalske klubove. Finalisti najavljuju veliku borbu i juriš na pobedu, ali niko ne preuzima ulogu favorita. U ime svih u klubu mogu da kažem da smo izuzetno presretni što treći put učestvujemo u finalnoj utakmici Kupa grada. Na neki način to nam je bio cilj od prošlog Kupa grada, svi smo nekako težili da se nađemo u finalu, pa tamo kako bude, to je jedna utakmica, ništa se ne zna. Smatram da smo time što smo ostvarili cilj da uđemo u finale sutra rasterećeni, da će igrači da pokažu svoj maksimum, svi smo se spremali unazad mesec i malo više za tu utakmicu, tako da očekujem dobar fudbal. Pre 2,5 godine smo obnovili rad kluba koji je postojao tokom 80. godina. U prvoj godini smo osvojili opštinsku ligu, sada igramo okružnu, imamo velike ambicije, plus sada i Kup grada u kome takođe polažemo velike ambicije. Sve utakmice su, ne bih izdvojio posebno ni jedno, niti polufinale, ništa, ali sve utakmice su bile teške, zanimljive, prošli smo, tu smo, gde smo. Naravno, cilj svih u klubu je da osvajanje Kupa grada. Uvažavamo protivnika treće godina za redom kako igraju u finale, što je za svako poštovanje, ali zna se, naše ambicije su osvajanje Kupa grada. Žrebom je odlučeno da nominalno domaćin finala bude ekipa Vladimir Durković. Susret na gradskom stadionu Dragan Nikolić počinje u 16 sati i 30 minuta. U predigri će se sastati ženske ekipe Jedinstva iz Zemuna. Uz pomoć lokalne samouprave, Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga obezbedili su nagrade za najbolje. Pored pehara, tu su i novčane nagrade za finaliste, najboljeg igrača i najboljeg strelca 62. ciklusa Kupa grada u fudbalu. A kad već pričamo o toj predigri, o fudbalerkama Jedinstva iz Zemuna, organizaciji ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo iz Pirota, organizovan prvi međunarodni turnir, memorialni turnir Bojan Đurović Đura, čovek koji je jedan od osnivača ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo. Iako je u poslednji čas zbog saobraćajne nesreće i dana žalosti u susednoj Bugarskoj ekipa NSA i Sofija odustala od dolaska u Pirot, prvi memorialni turnir u ženskom fudbalu Bojan Đurović Đura opravdao je očekivanja. Pored domaćeg Jedinstva i ekipe Zemuna, učestvovala je ekipa Paldin iz Plovdiva u Bugarskoj. Posle intoniranja himni na otvaranju turnira, učesnik je pozdravio Slavoljub Ćirić, predsednik Jedinstva. Zahvalio bih se i pozdravio sve sportske radnike Pirota, donatore, sponzore i sve koji su na bilo koji način pomogli da održimo ovaj memorialni turnir. Prvi po redu u znak sećanja i zahvalnosti velikom sportskom radniku, osnivaču ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo 2014, koga nažalost više nema među nama, Bojanu Đuroviću Đuri. Zahvaljujemo se i njegovoj porodici što je danas sa nama. Želim da ovaj prvi memorialni turnir prođe u sportskom duhu, da se lepo družimo, da nam ostane u lepom sećanju i nastavi da se održava svake godine, nadam se sa sve većim brojem ekipa, kako iz zemlje, tako i regiona. Početni udarac na turniru izveo je mali Atanasije, sin pokojnog Bojana Đurovića. Iako su u ovakvim prilikama rezultati uvek u drugom planu, treba reći da je Jedinstvo pobedilo Paldin sa 4-3. Ekipa Zemuna gošći iz Bugarske sa 2-0, a sutra u predigri 62. Kupa grada Pirota u fudbalu sastaće se Jedinstvo iz Zemun. Organizatori turnira zaslužuju sve čestitke. Nadamo se da će drugo izdanje naredne godine biti još uspešnije.
Fudbalu ćemo se vratiti na kraju ove emisije. Sada govorimo o košarci. Prošle srede košarkaški klub Pirot započeo je pripreme za novu sezonu u drugoj muškoj ligi. Trener, stručni štab isti kao i do sada, novi predsednik, neki novi igrači, neki su otišli, neki su na probi u Pirotu. Naravno, bit će još vremena da pričamo o tome, ali da vidite šta smo zabeležili. Prvenstvo druge muške lige počinje prvog vikenda u oktobru. Košarkaški klub Pirot započeo je pripreme za novu sezonu. Igrače i članove stručnog štaba na prvoj prozivci pozdravlja novi predsednik kluba Dušan Dimitrijević. Rano je da za bilo kakve obećanja, ambicije naravno treba da budu visoke svih nas u klubu, jer mislim da iz tih ambicija mi ćemo pre ili kasnije napraviti rezultat. Ne mora to da bude ove godine, imamo period od 4 godine, ali mislim da bi ove ili sledeće godine mogli da napravimo jedan iskorak koji Pirot do sada nije napravio. Stručni štab će biti isti kao i do sada. Treneru Marku Spasiću pomagaće Zoran Sotirović. Za fizičku pripremu zadužen je profesor Milan Stavel, a fizioterapeut je Jovan Spasić. Roster je znatno izmenjen u odnosu na prošlu sezonu. Đonlić nam je otišao, Radulović nam je otišao sigurno, sa Ljubenkovićem i sa Lazarom Rašićem se pregovara. Mogu da ostanu u klubu, vidjet ćemo da li ćemo do petka, čekamo njihove odgovore da li će biti. Sutra se priključuje Pendić Ivan, kapiten, s kojim bi isto trebalo da bude ugovorena saradnja, tako da je to jedan sastav koji će da bude okosnica od prošle godine. Prvo pojačanje je centar Nemanja Mitić, koji je došao iz Napretka iz Aleksinca. Dolazim iz Leskovca, dugi niz godina igram B ligu i ostale lige i došao sam tako. Dogovorili smo se s Pirotom na najbolji način. Bitno je da ekipu čuva zdravlje i da vlada dobra atmosfera, a ostalo će samo doći. Ima tu dosta potencijala i svega za maksimalne rezultate i tako. Na probi su trenutno u klubu Nikola Krstić, Petar Skoknić i Stanko Ilić. Mladi Dimitrije Đorđević i Uglješa Radulović karijeru nastavljaju u Zemunu. U Pirot se iz Nemačke vratio talentovani Strahinja Stanković. Sa ambicijama da polako uđem u seniorsku košarku, da se naviknem na taj režim rada, jer ipak je to jedan jači rang, ne može se poredi sa juniorskom košarkom i očekujem da će biti dobra sezona, da će ići uzlaznom putanjem i to je to. Tokom priprema košarkaški klub Pirot će odigrati 7 trening utakmica. Prva je 1. septembra u Kruševcu protiv Napretka. Prvenstvo druge muške lige počinje prvog vikenda u oktobru, a naš klub će se u ovoj sezoni takmičiti i u Kupu Srbije. Mi Piroćanci volimo da kažemo da je Pirot grad sporta, pokušali su to da dokažu združenim snagama, momci i devojke iz 4 pirotska kluba, uz podršku naravnog sportskog centra Pirot, reč je o karate klubu Proleter, atletskom klubu Pirot, gimnastičkom klubu Soko i klubu borilačkih veština, odnosno Institutu borilačkih veština Crna Kobra. Na centralnom gradskom trgu u Pirotu organizovan dan rekreacije. Želja je bila da se privuku pre svega mladi, da treniraju, naravno njihovi roditelji, svi su nekako bili aktivni tog dana. Prelepu sliku je Pirot postao ostatku Srbije, pogledajte. 4 pirotska sportska kluba zajedno su organizovali javni čas fizičkog vežbanja uz podršku sportskog centra Pirot. Namenjeno je deci i omladini, avgust je takav mesec, još period odmora i vidimo da je veliko interesovanje i da je veliki broj klubske dece ovde prisutno i dece koja su zainteresovana eventualno da pristupe nekom klubu vežbanja, tako da je stvarno divno sve to videti i ljudi prilaze, informišu se kako i šta, žele više informacija, žele više javnih časova za fizičko vežbanje. Članovi ovih klubova sa svojim trenerima predstavili su osnove sportova kojim se bave. Mi ćemo danas predstaviti neke najosnovnije tehnike iz karatija i kretnje i kako bi deca mogla da vide sa strane to kako izgleda u suštini nešto skraćeno od ovog sporta. Prikazat ćemo i borbe. Konkretno kod nas atletika
na što se tiče tehnike trčanja, tehnika disanja. Šta je najbitnije u svakom sportu, ekipnom, pojedinačnom, to je tehnika trčanja i disanja. Početak biće ovako jedno zagrevanje sa programom Zumbe, Body Combata i taj bo što radimo Emanuela i ja. 3-4 pesme zagrevanja. Konkretno mi iz našeg kluba da predstavimo, to su naša dva ovako borilačka programa, a to je kickboks i realni aikido koji su vrlo popularni u Srbiji i u svetu i mislim da će klincima to da se dosviđa i da možda se te postanu naši novi članovi. Tu je akrobatska staza, tu su strunjače, prepreke, biće demonstracija od naših starih gimnastičara, gledat ćemo da mlađu decu koja nisu imala kontakt sa našim sportom dovedemo u naš sport, svaki klub je tu koji će da demonstrira svoju veštinu. I kroz ovakve aktivnosti pirotski sportisti promovišu značaj zdravog načina života i bavljanja sportom. Cilj nam je da se to nastavi sledeće godine, da bude sve više i više klubova, da se prezentuje rad svakog kluba ponaosob što kažu i da se našim građanima, piroćancima i okolini koji je došao, uspeo da dođe, da se prezentuje pravilan rad pre svega u raznim disciplinama. Možda ne može svako se bavi sportom, a rekreacijom i tekako svako može. Sport i rekreacija po meni je nešto što je profesor Dušan Mićić je rekao, učini bolje, kaže, jedan korak ka reci nego ka apoteci. Ajde da reka bude sada ovde večeras i ne samo večeras ovde, nego u našim klubovima, na igralištima i svugde gde god postoji neka staza, oaza mira, a to je rekreacija. Izvolite, roditelji, priključite vaše mališane, ne samo roditelji i mališani, neka dođu i stari. Javni čas fizičkog vežbanja u Pirotu se organizuje već nekoliko godina. 16 godina za redom u našem gradu se organizuje i otvorena zabavna škola fudbala, projekat koji je pokrenuo svojevremeno Kraljevina Norveška, njihova vlada, podržala UEFA. Pirot je svih ovih godina uz zaista ovu sjajnu akciju, projekat, ne volim tu reč, ali jednostavno je tako, ovoga puta od opština Pirotskog okruga pomogao samo grad Pirot, tako da je 3 dana organizovana ta škola samo u našem gradu. Bili smo i na tom događaju. Evo što smo zabeležili. 16. otvorena zabavna škola fudbala koja se organizuje pod pokroviteljstvom grada Pirota okupila je ovog leta 60-ak devojčica i dečaka iz našeg grada. Ja sam stvarno prezadovoljna i odzivom i njihovom reakcijom na sve ove naše igrice. Ja sam danas ovde u ulozi trenera. Imamo 6 stanica i sva deca prođu svih 6 stanica. Tako će biti i naredna 2 dana. Treninzi, odnosno ove aktivnosti se održavaju od pola 9 do 12 otprilike i mislim da je pre svega ovde jedno lepo druženje za decu, stiču se nova prijateljstva. Ono što najviše deca vole je da se igra fudbal. Ovi koji već igraju i treniraju fudbal, njima je najzanimljivije da igraju na 2 gola, međutim stanice su prilagođene i onoj deci koja do sada se uopšte nisu bavila sportom. Svi učesnici dobili su prigodne poklone, a pekara Jerma obezbedila je užinu za mališane. Najvažnije od svega je da deca uživaju u društvu svojih vršnjaka i instruktora. Jako. Koliko godina? 4. Jel se tebi sviđa u ovoj školi? Da. Šta je najlepše? Fudbal i zagrani penali. Bravo. A ideš ti na utakmice? Da. I za koga navijaš? Za Zvezdu, za Partizan i za Radnički. I za koga si još rekao? Za tatu? I za tatu i za Barcelona. Ali treniraš nešto ili si prvi put u nekoj školici sporta? Prvi put. I ovdje ima mnogo drugara, mnogo dece, je li lepo? Da. I da li ćeš nastaviti neki sport da treniraš posle ove škole? Gimnastiku. Ja se zovem Danilo, ja sam na 10 godine i sam od Bugarsko. Kako ti se sviđa u ovoj školici? Mnogo. Ima mnogo drugara, šta je najinteresantnije? Deca. Si poznao neke nove drugare? Da. Kakve su ove instruktorke, Anđela, Simona, ovi vaši treneri? Dobri su. Sviđa mi se najviše fudbal. Ti treniraš negde? Da. Gde? U Radnički Pirot. I ko je tvoj omiljeni fudbaler? Radonjić. Zovem se Vukan, sad ću da napunim 8 godina. U ovoj školi je odlično. I tako. Što ti se najviše sviđa? Sve je dobro i sve mi se sviđa. Treniraš ti neki sport? Treniram fudbal. U kom? U fudbalskom klubu Jedinstvo? Da. Voljela bi da budeš prava fudbalerka? Da. Ti si?
Jana Mančić. Ti godišnje imaš? 9. Kako je tebi ovde? Po meni se sve sviđa, super je. Otvorena zabavna škola fudbala održava se u popularnom kavezu na gradskom stadionu u Pirotu i traje do petka. Uz Sašku Sokolov, koja je definitivno naša junakinja Pirota kada je sport u pitanju proteklog vikenda i protekle nedelje zbog bronze i 4. mesta na evropskom prvenstvu. Naš junak je Željko Dimitrov, Piroćanac koji igra za Dinamo iz Vranja. Prva pobjeda Vranjanaca u Superligi Srbije, 1-0 protiv Zemuna, jedini gol postigao je upravo Piroćanac Željko Dimitrov. Gledamo i taj prelep gol i eto, tako se opraštamo od vas. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Sportsko srce. Naravno, govorit ćemo već od naredne emisije o odbojci, rukometu, rukometašice, pričali smo već startovali su i rukometaši Pirota i oni se pripremaju za svoje takmičenje. Čekamo da krenu i prvenstvo, nezvanične utakmice. U svakom slučaju vi budite uz nas. Do narednog susreta, sportski pozdrav u ime ekipe koja je realizovala ovo izdanje emisije Sportsko srce. Doviđenja.